ari muiretu mwega, ari muiretu muthingu, o maundu-ini o maya ari agacemania na mundu akona tari mundu mwega, ona ringi macemaniria kanitha-ini no ndaramenya mundu ucio ni destiny devourer. Kairetu gakorio ona ihenya, mageko iki haha ona ihenya, tukinina thiko nini tukaigwa muiretu ucio ahikeire mundu wari murwaru, destiny ikora. Ndahoya Ngai ungigatua kwarahurirwo destiny devourer agakuguriria matagite hinya iguru ria destiny yako. Praise the name of the Lord. Ugakora mundu financially arathiete wega biu kibesa, ori mugacemania na daimono ya mundu ikahota kumuconvince mundu nginyora na nduka thaka, mundu rabetie biashara wegora na nabanga gore kugira soko murimo akaguthwo wash mundu ucio tikindu kingieka ni gucemania acemania na a negative script yandikitwo itari ya destiny yake. Ndahoya Ngai umuthi angikorwo kwandikaniirwo gatagati gaku na Ngai na destiny ati ni ukarikia wega urikie wega. When God was writing the script, tondu mundu wothe wikaire nyumba ino rugano rwa rucio rwaku, the script was authored by God in the book of Jeremiah. Jeremiah 29 verses 11. Jeremiah 29 verse 11. When you are favored by your script, by the script in the destiny, Ngai ni agudharaga. Baisi area sigite dagiri kamete. Twaragia imana twirutage na aria meho. Etiguo. Riu juma muthie no engigithi jera. Igirari go mundu uyu joe ni uri gutondu menya genje to nginya nderu. Igirari go mundu uyu hana karenge nu. Garirikana na areas. But the script ya destiny ya areas ri ikiraga nake. Praise the name of the Lord. Kiria kiandikitwo destiny ni yake ikiraga nake. Ngai aroreka muregwo na inywe ni destiny yanyu. Na to inywe mugwitia destiny, ona yo destiny ni mwetie. Rucio rwanyu ni rumwetie.